Dragi ljudi, ako mogu da vam dam neki savjet za vaš prvi polumaraton, to bi bilo da se dobro spremate, ali kada dođete na mjesto, na lice dešavanja, da onda uživate u svakom trenutku, u svakoj minuti, da dobro razgledate grad, pogotovo ako bude lijepo vrijeme, napravite super fotografije. Na kraju krajeva rezultat tu nije bitan, najbitnije je da ste vi zadovoljni onim što ste postigli. Ono što bih vam ja savjetovala za vaš prvi polumaraton jeste da tokom priprema, ukoliko ste i početnik u trčanju, slušajte savjeta trenera i voditelja vašeg programa. Poštujte program, nekoga je s razlogom takvog smisla kakav jeste, nemojte se plašiti ničega, tek kada odradite sve dužine i sve naporne treninge, shvatite u stvari da ste to mogli i koliko tek možete, i posebno teški treninzi će vas motivisati. Ćao, ja sam Elza i za sve koji trče svoj prvi polumaraton imam da kažem da redovno treniraju i vjeruju u proces, da će rezultat sam doći. I svakako bih vam savjetovala da pijete puno vode prije trke, hidratacija je pravo bitna. Od mene je moja omiljena tema carb loading. 2 dana pred polumaraton, 80% do 90% vašeg unosa hrani trebaju biti ugljikohidrati, znači počastite se pogotovo dan prije picom, pastom, kolačima, pivom, nulom i pijte puno vode. Na dan trke nemoj eksperimentisati sa novom hranom, pićem ili gelovima, već sve isprobaj na treningu, ako je moguće i na dan trke uživaj i sretno. So here's my advice if you're running your first half marathon. Go out nice and easy, find your rhythm and stay in your rhythm until the end. Putovanje od 21 km neka vam bude užitak, neka bude upamćeno po bodrenju drugih, uživajte kada bodre vas, zabavite se, uživajte i uživajte naročito u cilju, jer ulazak u cilj je stvarno nezaboravan i uvijek je samo vaš. Što se tiče doručka, uvijek treba dobro jesti prije trke i uvijek ono što ste već doručkovali tokom dužina. A što se tiče tena, nikad nove tene na trci, znači moraju biti razgazane. A kad sve to istrčite i uradite onako kako su vam rekli, savjetovali svi prije nas, savjetujem vam da nađete šta je najbolje za pojesti u tom mjestu gdje ste trčali, da odete, da se nagradite. Također da nađete vjerovatno neke najljepše palačinke koje imaju u tom mjestu, jer uvijek imaju neke koji su najbolje. A prije svega toga, poslije trke, a prije hrane, popijte i neku tabletu za bolove. Prosto da ne razmišljate o bolovima, nego da uživate u svemu onome što ste zaslužili. Sretno!